saja, tetap saja. Jang, tolong apa di simpang Sungai Talang sih? Di simpang Sungai Talang, udah buang. Masuk masuk. Suka. Belok belakang. Oh, baru lah kacau kalian. Coba, lihat, jangan lama-lama. Kacang jalan le. Bagus kacang kok. Lambe jalan ya. Masuk kalian ke dalam, mengapa kalian di luar? Ke dalamnya.
Pakai gigi satu. Kamu gigi ompek no. Gigi satu pakai. Apa sih? Turun ke gigi satu. Pakai gigi satu, udah gigi ampe lo. Menaki. Hah? Gigi satu lah bilo. Ganti lalu. Ganti lalu. Ang perak soto. Jalan ambil jalan motong bau di sana. Bau tuh. Serius. Lo nyoba pasang pelongan di tendo. Ini apa tanda? Bawa tuh. Yo nih. Ada nama bawa tuh orang. Lambe nih dimukul lambe. Kurangi kecepatan. Kalau begitu lalu jalan deh. Telempong ke mana Pak Buta? Konti telempong itu deh lah. Ya. Bantu, Seto bantu, nyebrang. Masuk dalam. Langsung masuk dalam masjid. Sojira dalam belakang tuh nak.
Tarik ke dalam, tarik ke dalam. Tarik ke dalam.